Okej, vrijeme je za safari. Idemo na 3 dana. Čekaju nas ispred. Ajde Andreja, šta tipkaš da? Čovjek nas čeka. I evo nas. Sjeli smo, upakirali smo ljagu iza i prvo idemo na river cruising. U ovom malom brodiću idemo. Hello. Hi. And welcome on board. Hello. Gracias. Hello. Thank you. Welcome on board. S ovim džipom ćemo provesti sljedećih 4 dana. Pa ovdje se mogu gepardi bez problema penjati gore. Oh my boy, how are you? Oh, okay. I'm recording. Recording. Yeah. Say hello to people of Croatia. Hello to people of Croatia. Do you know where is Croatia? Luka Modric. Oh, Luka Modric. Ivan Rakitic. Who else? Perisic. Ah, those guys. Who else? And you. Do you know Mandzukic? Mandzukic, Juventus, jersey 17. Dobar dan, dobrodošli u Ples sa zebrama. Danas idemo na safari. Ajde iz početka, hoću izgledati, ovo neću snimiti, sad iz početka. Što, ajde. Pa ono, lijepo reci, ajdem. Dobar dan, dragi prijatelji. Nalazimo se u Bocvani. Danas krećemo na safari. Ne, krivo, sad iz početka. Ajde, još jedan putaj. Dobar dan, dobrodošli u Ples sa zebrama. Danas idemo na pravi pravcati safari od 4 dana i 3 noći. Dakle, nema civilizacije, 4 dana nećemo imati internet, mobiteli će nam biti na airplane modu, idemo gledati malene životinjice, divlje mačkice, malene laviće, malene pumiće, malene panteriće, malene majmuniće. Pume, pantere ne švijetim. Leoparde, geparde, lavove. Dobro, leoparde, geparde i lavove. I, dakle, s nama ide kuhar, odnosno kuharica valjda, čovjek koji će nam slagati šatore, ide naš vodič i bit će preuzbudljivo. Ajde, ukrcaj se, no. Mi ćemo otići bez tebe. Dobar dan, dobrodošli u Ples sa zebrama. I sad ja moram u istom šatoru spavati s njom 3 noći i 4 dana. Kako ulazim u najgoli? To je ovaj koji toči gorivo. Isuse. A šešir? Stoji tu. Ovo je neki pravi kaubojski. Bolje nego moj. Boga mi, baš smo nakrcani. Imamo prikolicu cijelu koja je puna od početka do kraja. Imamo goriva, hrane, drva za vatru. Evo ovdje su drva. Znači sve živo imamo. 2, 3, 4, 5 frižidera, hladne pive. Imamo Andreju ovdje koja jedva čeka da krenemo. Evo imamo ovu gospođu koja nam nosi još drva. Benzin. Benzin sam rekao. Tu foru si već imala, daj neku drugu.
How are you? Oh. Hello. So many. Oh. Kangaroo super cool. It's very cool. Kangaroo super cool. It's very good, good. And I like his legs more. And I like his legs more. And I like his legs more. That's why I dance like a kangaroo. Brate, brother. See you, brate. Safe, Maga. Thank you. Stali smo ovdje samo da naš vozač, odnosno slash vodič, riješi dozvole i nismo ni krenuli. Botswana, unana. My boyfriend took me to Botswana, unana. Da, pive smo htjeli sačuvati kasnije, idemo za safari, ali Baš je hladno. daj meni, ja bi. Nešto mu brigu. Kako je dobro, čovječe. Ne malo te pokaži Uzmi ljudima malo kako- pomfrija. To je pomfrije, pokaži ljudima kako ide na safari. Ovako čovjek hoda okolo. Svinjica. Vidite svinjicu slatku. Radi s nogicama. Bravo! To je bio ples sa zebrama. Ajde, brejkaj. Ajde. Ajde, pokažem kako brejkaš. To je breakdance. Ti ne znaš brejkati. Gdje se umorila? Malo pivice. Vidite ih. Oh baby! So we are all alone here. Oh wow! And the elephant. Oh, this is super nice. Kako misli da mi dođe da nam elefant zgazi šalu? With the elephant shit. No, this is maybe first time, camping in Africa for you. Is it first time camping? For me, second. Second time. Okay. All right. Here, this is the story. So now we are going to, take out everything from From the car. the car. And Stigli smo u naš kamp. S nama je naš jedan pomoćnik i kuharica i naš vozač, vodič koji će biti s nama cijelo vrijeme. Znači mi smo jedini gosti u kampu. Znači jedini smo gosti, pogledajte ovo. Znači nigdje nema nikoga. Gledajte gdje spavamo. Znači je vrh. A ovdje tu odmah dolje, vidite dolje 2 slona, 3 slona. Sad ću vam zoomirati malo. Evo tu jedan slon, tu je iza, znači evo još jedan slon. Još jedan slon, drugi slon, treći, 4, znači jedno 7-8 slonova ima trenutno ovdje. Znači vrh, evo, show. Raspravljamo stvari za večeru. Puno toga smo kupili. Znači stvarno ima svega ovdje. I ovdje će nam biti šatori. Are we gonna eat today? Are we gonna eat today? Yes. Yes! Ah! I ona će nama tu kuhat.
You cooking here? Yes. Oh. And what was your name? Sorry. Baulki. Baulki. Yes. Baulki is gonna cook here. I'm gonna cook also. And Kiki. I'm gonna make you a dinner. Let me see that. You will see. Okay. Wow, kako je lijepo, ha? Šta kažeš? Ha? Jel te ovo posjeća na Amazonu? Samo smo isprve zapalili vatru. Da u Amazoni U nisam... Amazoni smo 3 sata pokušali. I to sa kerozinom smo polili i nismo mogli zapaliti vatru. Jer je toliko bilo vlažno da jednostavno nemoguće bilo zapaliti vatru. A ovdje, ovo nikad nisam ne vidjela da to ovako lako zapalila vatra. KB nam radi šator. How many tents do we have? We have about 3. 3 tents? Okay. So for you and your wife, and then for me. And him and for her. Okay. Okay, right. Nikad u životu nisam slagao šatore. No problem. I will just record the whole experience to make a vlog because it's really, really nice. Andreja nam pere suđe jer je pao mrak i mora ženi pomoći, a jedini razlog zašto je pomaže, zato što će onda ona biti brža i brže će skuhat hranu. Da vidimo kako Amiga napreduje. Jel ide? Ide. Jesi očistila sve? Da, samo što nikako ne mogu zapamtiti ovo Ime njeno. prijateljica zove jer ima Čudno ime, da. I neugodno mi je sad već 3. put pitat. Tako da ću je zvati Amiga. Jedan šator je gotov, još 2 šatora. Znači imamo luk, imamo tu neko meso. Jedva čekam, baš sam gladan. Hej, šta si? Ja sam gladna. Gladna si? Umireš od gladi? A jadna. A radila sam puno. Jesi složila jedan šator i krevete? Složila sam onaj šator i krevete, ti nisi Ljubavi ništa. Ljubavi, ja sam vatru napravio, pogledaj da nema... Ti samo hodaš okolo sa tom lampicom i glumiš svjetionik. Da ja nisam, znači, napravio vatru, kako bi ti, na čemu bi pržila jelo? Šuti, poješ i tebe i lava i sve će pojest. Kako sam gladna. My name is Washa. Okay, we will call you boy. Okay, tonight we have spaghetti Okay. with bolognese, which is mince meat, Okay. and then we've got broccoli with Oh, broccoli. cauliflower. Yummy, yummy. Nyam nyami. Ladies first? Ladies first. Yes, please. Ladies first. Just come. You're gonna come around? Zadovoljna? Zadovoljna. Thank you. You're welcome. Evo njeno mjesto. I tu sam ja, ovo je moje mjesto. I spremni smo za spavanje. Si spremna za spavanje, Andreja? Znači nema nikog, ni jedne osobe u ovom kampu, prejako. Osim nas, Znači luđaka. sami samcati smo. Nismo mi luđaci, nego mi volimo uživati u prirodi. I uz urlike slonova i lavova pored. Ništa ekipa. Ovo vam je Andreja. Laku noć i vidimo se ujutro.